je bajka. Životni san moj, potvrda dugogodišnjega, predanoga, iscrpnoga, inovativnoga načina pristupa razvoju poljoprivrede i samoga pčelarstva. Šta očekujem? Očekujem više pažnje, više nježnosti od onih koji upravljaju našim životima, onim koji vladaju budžetima, bilo općinskim, kantonalnim ili državnim. Očekujem razvoj pčelarstva, veći broj pčelara, usvajanje novih znanja, novih tehnologija, bolja zdravstvena zaštita. Jednostavno želimo i hoćemo sa partnerima da stvaramo prepoznatljiv proizvod koji ima cijenu, ima prostor, ima tržište, ima budućnost. To znači da u narednim periodima kroz neke slične ili veće, duže projekte brendiramo naš proizvod. To znači da iz prirode uzimamo ono što je najkvalitetnije, najbolje, a ne uništavajući tu istu prirodu. Meni je čast i zadovoljstvo da sam u okviru projekta prekogranične saradnje jedna od žena koja je krenula na ovo studijsko putovanje. Očekujem pre svega lepo druženje, da naučimo nešto iz Evropske unije, da se sa tim znanjima vratimo u svoje mesto i da primenimo ono što je moguće primeniti u sredini u kojoj živimo. Što se tiče ovog putovanja, složio bi se sa prijateljem Harko da bi trebali nešto novo da vidimo, nešto novo da saznamo. Neke novosti u domenu pčelarstva koje još nismo imali gdje da prilike da vidimo. Znači, a u suštini mislim da će biti dobro druženje i dobar provod. To bi sve što bi imao, ako ukratko za početak da kažem. Pčelarstvo je grana koju nikada niko nije do kraja upoznao. Hodajući malo dalje od granica svoje opštine, poznaješ nove ljude i svakako nova iskustva. Od ovog putovanja očekujem, upoznajući nove ljude, upoznajući nova iskustva u oblasti kojom se bavim, makar i hobijavno, da ću imati puno više mogućnosti da znanja koja budem stekao u razgovoru sa ovim ljudima, da primenim i na svom pčelinjaku. To je jedno. Drugo, čini mi posebno draž ovo putovanje što ću imati priliku da upoznam i nove ljude, da upoznam i nove granice, da upoznam mesta koja nikada nisam nažalost bio, to je u Sloveniji, i bit će mi zadovoljstvo da utiske koje budem stekao na ovom putu prenesem mojim najbližim prijateljima i rodbini kad se vratim u Prijepolje. Očekujem od ovog putovanja dobar provod. Prvo, pre svega, šalim se, da ćemo podsjetiti, da ćemo vidjeti bar nešto korisno, pošto smatram da je Slovenija mnogo više odmakla što se tiče ovog posla od nas. Smatram da ćemo vidjeti nešto zanimljivo, možda ćemo nešto i naučiti od njih. Eto, to mislim to je to.
domovine in stojine, spoštovani razstavljavci in pa predstavniki medijev. Dobrodošli pri nas v Celju. je da ga pogledate. Dignete ga u višinu oči i osjećate ga u čaši. Na čaši vidite, mi kažemo, zavjesu. Ova zavjesa se jako lagano u takvim gustim trakima pušta uz čašu. Stoga možemo znati da ćemo sada pokušati jedno vino koje ima bogatu aromatu.
vino koje ima dosta snažan alkohol, mlado je jer je boja svjetla, je dio kulture i kulinarike, a ne alkoholno piće. I liniju G smo napravili samo zbog toga jer ako ste vi vlasnik nekog restorana, korektno je sa vaše strane da stavite na moj stol vino kojeg ja kasnije kad odlazim od vas ne mogu jeftino kupiti u susjednoj trgovini. I tome je namijenjena linija G. Da se dobro osjećate kod nas i da ne bude to zadnji put. Godine našega društva. Ima nas 68 članova radom. Sve što vidite, gradili smo pčelari sami. Odnosno, donirala nam je općina. Broji preko 200 članova i nalazimo se negdje na otprilike prvih 5 mjesta po radu u Srbiji. Inače imamo negdje oko 5400 i nešto društava košnica. Zahvaljujemo se što smo danas ovdje i drago nam je, prenećemo dobre utiske. Ovaj je početak fantastičan. Ima 9 društava, najjače je ono društvo Markovci koju pripadam i ja. Želim vam da se imate ovdje dobro i da se vidimo više puta. Hvala vam za poštenja na svemu radimo. Općine Markovci. Jaz vas pozdravljam v imenu našega župana. Trenutno je odsoten službeno, ker je še zaposlen na osnovni šoli, je ravnatelj, tako da se pa upravičuje, pa vas iskreno pozdravljam v naši zgradbi, kjer smo pred kratkim odprli tale majhen začetni muzej, kjer se bo pol še razširil naše etnografske dediščine. Predvsem to so liki, ki predstavljajo naše okolje, ki izvirajo iz našega območja. Najbolj znani taki lik je ta korant, ki ga pozna cela Evropa. Tako da res izvira iz naše ene vasi. Smo kulturno zelo bogati. Drugače, gospodarstvo je kmetijstvo, pretežni del. Površina naša občina meri 32 kvadratnih kilometrov. Imamo okrog 130 obrtnikov. En del je združen v obrtni coni, tule na desni strani.
Drugi del je pa po vaseh, po celotni občini. Prebivalce imamo 4050, to se pravi majhna. Tiče pčelara u Bosanskoj Posavskoj u Košnici, mi imamo registrovani, organizovani oko 150-200, a imamo toliko još volontera koji se bave pčela federacije. Imamo oko 135.000 ili hiljada košnica i preko 12.000 pčelara udruženih u 10 kantona i funkcionišemo kao savez udruženja pčelara, vrlo bitno, Federacije Bosne i Hercegovine. Kao još jedna od aktivnosti projekta Pčelarstvo za budućnost je i posjeta sajmu meda u Celju. Već 2 dana smo boravili na sajmu i današnji dan smo iskoristili da posjetimo Bled, odnosno Bledska jezera gdje se trenutno nalazimo. Fantastični. Sve ovo što se događalo ovih 5 dana ostaće zabeleženo i ostaće nam u trajnom nekom sjećanju, jer ovakva studijska putovanja proširujemo znanje iz oblasti pčelarstva, razmenjuju se iskustva i mislimo da će to biti jedan od izuzetno jakih projektnih aktivnosti koje ovih dana po Sloveniji i Hrvatskoj odrađujemo. Putovanje preko granične saradnje je nešto što zaista nisam mogao očekivati da je ovako veličanstveno, jer sam na njemu uspeo da upoznam tako divne ljude, stekao tako neka divna iskustva, upoznao neke divne krajeve i to me posebno ispunjava i sa jednom posebnom pozitivnom energijom vraćam se u svoj kraj, gdje ću mojim prijateljima, mojoj rodbini, mojim saradnicima čini mi se uspjeti da prenesem sva ta pozitivna iskustva koja sam istekao. Pčelarstvo je jedna grana u kojoj nikada niko ne može reći da je potpuno poznaje, a to sam se uverio i tek u razgovoru sa ljudima kojim sam razgovarao o mnogim stvarima. Iako sam mislio da mnogo oko toga znam, tek sam shvatio da ja ne poznajem puno stvari, tako da ovo studijsko putovanje za mene bio ne samo jedan doživljaj, nego jedno pozitivno iskustvo koje ću čim bude došao u moj kraj moći uspešno da prenesem i praktično da primjenim u svojoj praksi.
Sve u svemu izuzetno sam zadovoljan svim ovim što nam se priredilo. Ovo je nešto veličanstveno, nešto u što iskreno da kažem nisam očekivao. Bez obzira koliko to bilo možda i previše skromno, nisam očekivao da ću ovako imati jedan divan ugođaj, jedno divno zadovoljstvo, jedan fin užitak i na kraju krajeva nije to samo jedno zadovoljstvo koje sam stekao viđenjem, nego i onim što sam uspeo u kontaktu sa ljudima da čujem i da ponesem jedan izuzetno divan osjećaj zadovoljstva što sam uspeo da upoznam nove ljude.